Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Katrina hi July ni som paru kumsang khat sakwa sakpalia Hong Kong apianga. Apa hi Indian mi ni in Mohammed Keifania. Anu chu England mi ni in Suzanne Tarcott anive thunga. An unaw hi pasari ni in anu le pate hi atet lain anin chen to a. Apa zokin chwa sanin US apiam sana. Anu chuan ama ina fate pasari lai mai chu en kolselian thungani. Katrina pa hi sumdong house takania. Anu chu lawyer le charity worker anive thunga. Anu na wanghian ramshang shanga anin son kwal china. Hong Kong achang Japan, France, Switzerland, Krakow, Berlin, Belgium, East European, Poland, China le ramshang shanga anin son kwal china ni. Ramshang shanga anin son kwal sa tawangin le culture shang shang an son kwal wangin Katrina le unaw ti chuan har sat na tam takan to pha china. Chian mu malan nei theilawa school an son reng boka. Nundan phunghet an nei thei me lo china ni. Sutia in son kwal rengan niya wang chuan anu chuan afate pasari lai mai chu school kaltir to lovin in lama tiutora ro isak china. In lama changin zirna hi an chun zom top ani. Ramshang shanga an kwal nema wangin chongpo Katrina hian athiam nem hlea. Ama po hi afinga ama thopui to tu te chuan me chefing tak nung chang chale za tak ani thuan soi china. Anu na awanga London na kumthum an nuwa India rama anon velea. India rama hian Katrina hi big hi len ta ni. Kumsom palimi ani changin modeling lam hi alu chil chan to a. Anamu masak ber chu jewelry campaign ani in model ani a. Amel China piana fu le boka alar chak piana. London na an lai phei chuan modeling agency tam takinan beron china. London Fashion Week a tepo atel phahial to ni. Hetia model anga lar chwa tak nuwa Bollywood movie director pakhat kaizat chuan Katrina chu London na amufuta a. Katrina chu mel that ema wangin mi puya hi hle don ti posha acting lamalu tur chuan som ta a. Kumsang ni pathuma a movie siam pakhat buma Katrina chu chantir ve a. India chung hian Katrina chu modeling agency in thopui tan som na sa hle a. Chuti rualin Hindi a thiam lo ema wangin Bollywood film siam tu telam chuan ama chu an du viau na in an film a chang tur chuan an hnol thungani. Ti chuan India rama chuan model ang chuan a hlotling chak hle a. Hindi a zir chang phota a thiam tak nuwa chuan film siam tu telam po in an ron hel chho ve chan ta a. Movie tam taka in lan chawa aron lar chak phian boka. Tin Salman Khan nen hian anin tong fu hle a. Amoi na le the na chu acting industry mang tangkai thiam turin Salman Khan hian a puina sa hle a. Katrina point heti taka ron lar chwa chak the na chan chu Salman Khan wang liaw liaw ani ti na soi fau china ni. Katrina hian thiam thil anga ve viawa modeling le acting mai ba ka hian zailam po alo thei viaw thawa. Kumsang ni Soma Khan A.R. Rahman nen album an tlang zarduna. Hetia zailama kaltela wang hian Priyanka Chopra el tavia wan chwa china. Mase music industry alu chil tel chan chu Tamil Nadu a school pakhat chan puina turata na project an siam ve mai chawani a. Album an tlang zarna achanga hlok na zong chu school fana an chung vek don ani. Chutia album te unreleased ta ka chuan zai lo thei viaw ani tian shita a fans lama chang po in som na atam emema. Zai lama po ama hi akal tel pha ta ni. Katrina pa hi Muslim ania, anu hi Christian ani ve thunga. Anu le pati an lain nei lai khachuan Katrina ti unaw hian apa sa khwa an wan zoka. Mase no pang mai an lani wangin Muslim ru tak ero an ni man lava. Anu le pati in chen nuwa anu bula oman ni zok boka Christiana anin leta. Tuna phei chuan Bollywood actress zinga Christian langsar zual thanna po pakhat na din munte hawa. Hindu le Muslim tam na kara ni ma se Christian ani na chu za pui lovin al chwa pui fau chin zo kani. Katrina hian anu ming top Tarcott ti hi aputela. Katrina Tarcott ti na ming hi an saksaka.
Mase tarkat ti hi chu mitam zokin an lam thiam chin lo wangin a career na inua phei chuan boina neu ato pha chu wangin India rama lar tak tak main Katrina Kaif ti in aming hi athlaka apa ming top lam la in tarkat ti aya Kaif ti in athlak zoka alar pui phian zok bokani. Katrina Kaif le Salman Khan de hi chian chatak anga bulchanin anhuanin ngai zong ta kumsang ni panga changa inde chho chanin anin koprem chho hle a mase rei tak anin kop nuwa anin chen le a anin chen tak mai chan hi Katrina chuan chian chatak kan nia chutianga om chu kan ta chazo ka ni ti chawina soya chuti lain Salman Khan e roin Katrina adu zia hi anin chen nuwa po ala soi chuak fau china atan bia pachatak ka ningai lawa ani chuan ka film chan to na zong le rei lo te ka in lan zok na zong po en chuak vek china ti khop chuan min support cha mase ke ero ina film chan na pakhat te ma po kala en ngai lo ti ina soya journalist pakhat Rajiv Mansat ne na phei chuan Salman Khan chuan Katrina in pon fan chinga fan te han ka mu thei lo china ka thin hi alo rim china mase ama du thua ha chuak ani bik lawa chu wangin alaka ka lung oi ngot theilo mase khatia nga in chei kha chuan ka du lo bur china ni atia tin Rajiv chuan Salman ne na chuan Katrina hi lar thei turini puina sa anti chia adik reng em ti zona zota Salman chuan an soi ang zong hi ani vek kher lawa a film san na tur ka en pui ngai lawa a story than tur ka shil ngai lawa career chungchang advice po ka pe ngai lo shim boka ama hi me chefing le chatak ani ve renga la chuak turin ka puina ama mo kher lo atira te chuan thuron te chu ka pe ama se ka ti lar ani lawa ama theina tam tak om wang zo ka lar chuak ani ti na soya tin Salman Khan hian Katrina hi in nei puya te po alo so man ani oma nupuya tan ka du mema ma se ama zo khi in nei alla in pe chia alawa anga idan ka za sak hle ani ti na soya ni Katrina Kaif le Ranbir Kapoor te hi kumruk chung te meu aning kop mana mase Ranbir Kapoor hi playboy le mama's boy tia soi fau china ni a chu aning kara boy ni thlen tu bera media te chuan an soya Ranbir Kapoor le lutuk wanga in chen angin an soi china ni Ranbir hian Katrina ba ka hian Deepika ril ru alo ti na sak ve to boka angai zong te a chen nu re lo te a bian no thar nei le ngal thei ang chi kha ni e anti a Katrina Kaif nen anin chen nu re lo te a Katrina chian chaber zingami Alia Bhatt nen anin date vele ngala Alia Bhatt po hi bad girl ti soyania mani chian cha te ngai zonga pyang lo date chunjom ve thei ngal zat ang kha ni